Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay nabadaw, kasano tayo ngay nga agbyag ita. Kitnay, saan tayo mat amabalin ti rumwar? Ay, jak amaw to yang. Jak to pa'y makapapukisan. Tanay, nakarikap mo't amin na pagpapukisan. Ay, oray kumamat numangted da kapitan iti kanun tayo. Ay, tay nakmandamagay. Saan amabalin na baybay anda tayo latan na matay iti bisain. Mala, ingka man nga ro damagan nga agpaisaw. Wain, mapan ko damagay. Una, tawan mo't dakas na no agdamag ka. Isumay. Isu nga ingkan. Anya itayan ti damagay. Na damagam ano kaano amang tedda iti tulong kada tayaw. Day talaan. Ay ka makaamukan tumutin amang nayon. Ay, una niya. Sa bagay, kumpare ti kapitan. Anya ko ma, ti kabahin kaw. Apay nga subli-subli ka dito barangay hall, Itakla ngay may. Ibagam nga agsubli-subli Adalang tumay ko damagain paray. Damagamaon! Manaktak. Nay kamitay. Alan Kwa. Damagag man, no kaano kayo amang tad ititulong. Tanay, saan kami ang makaruar paray? Hindi kaila makauray. Ha? Umay tulat ta itid ni Kwarong iti babalayon Ay, adamot gayang paray. Una! Mala, urayan mi ni Kwaraw. Urayan lulaeng, tao may da itid. Di kay nga min rumrumwar iti babalayo. Anya timbagan ni kapitan. Makaawat tayo mutlaang wano anya. Urayan tayo lang kanaw tuyang. Manungay nga aldaw nga aguray tayaw. Ay, jak din namag, tagkuskusilap may. Anya mo day jayan a kapitan. Di na pa'y amuti umisam mo. Kasanaw no umisan. Kaslamot na ituno abaka. Anya mo't day tanang ikumpara among. Una, takaslamot baka ti payod na. Ay natuyang. Nuawan pa iya ibagbagada nga ayuda. Aging gainton sumaron no alawas. Agreklamo account. Ay una, talagang agreklamo tayaw. Wain, ang mga nukurakutin damanay. Nakitam dyan limabas atrak, maray. Unmaray, nakita, nagturong mo't iji barangay haw. Wen, tama pan ka no agi deliver iti relief goods sa maiwaras kada tayo amin. Ha? Adan aya? Kawan, isunjur urayan tayo a relief goods. Ay na, kunamin no saanin asumangpag. Bay amaray, tasumang petulat tayo di balayaw dagiti relief goods yaw. Da kayo timang ipan ije balay? Ay kawan Ay sus, nagmayaten no kasta. Ay, saan kayo narumwar ije balayaw ang makipila, maray. Day tati mayat maray. Adan tulat tagtuktok ije balayaw amang yag iti relief goods. Uray saanin ngagtuktok, tanakalukat latamot Jerry daw may, nurelep ti pagsasaritaan. Masapa ang arumwar itabanan. Apay amasapa ka. Agiwaras kami iti relief goods. Nasaya at mat. Tanabayagan nga urayan dagiti tattao ti relief goods. Naskan amaikan amin. Awan mapilpili. Apay nga men, nga dapilpil yan yaw. Amen, agregrigat ita a lockdown. Isu arumbang amaikan amin. Kita lockdown lang arudan. Agbagbagyo pa'y. Ay, Dagiti kagawat ko kentano ti pagiwarasa. Tani, bawal ti agu umong. Alang nga rod,
Mapankan, tapno ado ti mawarasan yaw. Kasano ti panagiwaras tayo, Uncle? Wen ngagpaiso kapitan, ibagam no anya ti aramidan tayaw. Kastoy, sakti para baon. Awan ti sabaling aramida maun. Una ta sakti kapitan. Sige kapitan, sikat ti para baon. Isugagyanak lang diti barangay hall, Agkat anya nga ron ti aramidan mi akakagawad ngay. Da kayaw, ti agilista kadagiti maikan. Day talat aramidan may. Win! Katsak nga, Uncle. Anya mati aramida Tangay ada tricycle mau. Sikan, ti para iwaras. Nagla ka. Day talang, Uncle. Hindi talaga. Apay, kunam anala ka ti agiwaras? Ay narigat mo tagiwaras, kwarog. Taadayaw dagiti babbalay. Ha? Ayunan niya. Nang runay di balay natataba daw. Nagadayaw. Ewan kapilitan. Isu nga uray adayaw ti may sa abalay. Masapol adumanon ka. Tapno maitid mo ti relip. Unang Uncle. Ay, amukot asikaday takwaraw. Isunday to'y jerilip na. Linukatan tadagos tiri daw yaw. Agtuktukak kumapay. Talaga ngamin apadpadaanan ka. Ay, kasta niya. Ayun gayam. Daytoyan dagiti rilip yaw. Ay na, thank you, kwaraw. Indanon ka. Uray nagadayo dayto balay yaw. Ay na, ay, addan isaan ko akanan may kinibadong ka. Ay, anyang iti karga day to'y para. Adu kitain yaw. 2 kilo abagas, 5 noodles, ken 5 sardinas. Aps. Nay, adda pa'y bugoong. Suka ken asay. Ay na, kumpleto At dabay pospuro Ay na, nagmayatan. Ay, thank you, kwaraw. Ay, sos talaga nagsingpot ka. Sige. Mabana kaon. Tay tuloy ko pa iti agiwaras. Sige, ayun gayam. Kaanon tumanen nga iya sumaruno apa nagiwaras ma. Damaga kinianggal ko Sige, ikanda kamin tumanen Adu gayam ti itid da rilip tuyang. Wen, addan to kanumanen sumaruno. Ay rumbang laeng. Tas antayo mo't makapagtrabaho. Taday ito'y COVID. Dayjayan ye tricycle ni Kwarog. Mapanmanen agiwaras. Nay, apay ngay ta si Mardang. Adamot nagpara alalakay. Mala, bayamaon. Pada na siguro mo't lang at tanaw. Mala, iluto mo, jerilip ta. Tamangantan. Chip, papanam. Agiwarawaras ak iti relate. Uy, nagadua. Nagadwa talaga. Nagpudot, Chip. Bumaba ka pa'y dita tricycle mo. Taagpalamiis ka pa'y. Ayun man. Tanay, nagpudot talaga. Kat kabayatan niya agin inanata. Kat agsyatan Adda pulutan. Kat dagita ngay nagadua dilata. Iwaras ko dagita. Kasayamot na. Uray may salaeng. Nungay madlaw ni Uncle ka. May salaeng. Saan na madlaw? Ala, mangalakan. Sa bagay, may salaang na. Ay na, agyaman kami mari Tauray adayo jay balay may. Pinatuludan da kami lata iti relief goods. Amin tayo kat naikan maray. Taamin tayo kat agkasapulan. Kaano manen nga jay sumaruno apa nagiwaras yu iti relief. Next week maray. Ay na. No kasta, saan ko nga roden nga irikap jeri daw may. Narigatan no nakarikap. Amangan no panunutan ni Kwarog nga awan tao. Tuyang! Tuyang! Oh, apay At dan ni Kwarog. Ingka nawatan jay itid na relief. Ay sigay. Adon sa manantitid na kay. Nay, Kwarog, adda kagaya man. Awatan yun dahito relip yaw na. Iwan na. Ataw Ay na, thank you, Kwarog. Ay, kaano ka manen amang tag? Basta, umayak tumanain. Sigay, urayan da ka Iso da ito, yaintid ni Kwarog arilip ta. Tuyang! Wine, ay na.
adda bagas, adda dilata, ken adda pay noodles. Kay, maragsakan ka iti dayta? Naa, jaket maragsakan ket inikan datamanen iti kanon ta. Ngam, apay, awan madlaw mo, tuyang. Awan mag. Kagudwalangan na kilo ang bagas da ito ya. Aya. Ay, nay, may salangin na sardinas ti kargana. Ken, may salangin na noodles. Nay, kinuton bay. Ay saus. Nagadungag pa'y sutikuton na. Apay nga kastoy langay. Hindi mo na, nagadaw. Un nga raw, ita, sagay sa. Aguray man. Nay, apay nga, timagdar ka mo tang. Mapanak agreklamo, tuyang. Ti mo kinisayan da. Wan, Heh, ada ng kisay. Sigurado ka, ani kapitan? sino kumapay ngay? Isulaing ti amok anatured amang kisay kadagita, tuyang. Mahilig iti subtraction na jay. Nalabsak mo't dakwarog kan dagiti tanod na nga agiinom mi jay waiting shade, Maray. Ay, Juan Maray. Nakitak mo't laida idi kalman nga agiinom. Nay, kunak man no agiwarwaras da iti relief. Day tama nga rod ti amok, Maray. Apay ngay, tasabali mo ter aramidon da. Ay, masapo la maamuan ni Kapitan da ito yung araramidan da, Maray. Ay, wan, marikwanang. Siguradaw, saan nga ambun ni inting dayta nga aramidan da? Adupay dagiti maiwaras arilip. Ay, naskin nga galibtak ni kwarog nga agiwaras tapno maiwaras dagitawi. Parinteng! Paray! Umay ka! Apay! Nasaya at may, kada ka, paray. Kanayon nga dak dito barangay hall paray. Tane, kasapulan ang maiwaras amin dagiti relief nga daditawi. Himayak, tagreklamo ak. May papan ka dagiti relief nga iwarwaras yaw. Anyat ireklamo. Ay, di mo kunain adida ka inikan iti relief. Nawarasan na kami. Nagbasid mo tanyi may kadwa relief. Na, Kagudwalangan na kilo a bagas. Kan sagay sa sardinas. Kan noodles a kinutan. anya? Tingay manok. Ada? Awan may paray. Naa. Kita manday ta. At dapay gayam manok na. Kat no kumplito pa iti Ricardo na. Apay nga itawan ka na kami paray. Ay, hindi ko arag. Isukay, tinagiwaras. Nalabsak ida nga giinom. Anya? Mala, ingka kitain. Amangan kiday no iso di pulpulutanin dan. No maibos da iti pulutan tayo akar ni ti manok. Manglukat tayo manan iti dilata. One chip, nagadaw. Sa nga tricycle ko naman. Kaslada pa'y matmangmanggag ko nga agkikiyak amanok. Kaya't mo asawain. At dapay parchen tayaw. Hoy! Parchen gayam, ah? Ha? Chip, Si kadaytang kalintayng. Siya! Kansyak, Mike. Ha? Tataba daw. Apay nga da kayo dito, kapitan. Kintataba daw. Why? Taragreklamo kami. At dagayang pasuro na amanok. Nga mapay nga, ngawan dimteng ka na kami. Ha? Ay, kuhamin tataba daw. Ala, awit ko raw. Ay, kuwang kail. Ay, sorry. Kuwang amain. Ala! Pinulutan may. Jay manok ka para kinitataba daw. Agsaga na ka ita. Tapang-pang-uran ka! Ay, saan ka di Ay, saan? Ay, kwarog! No para kadagiti umili, saan arumbang akisayam? Tungpalam no anya ti impatrabaho ni Kapitan Kanka. Kat di mon laukan iti kalukman. Ngamin, si kantumot kilaang ti kababain. Ala, sige! Ditoy
Apan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.